chokar thar tuk chhonum le vekule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu spiritual lesson number 18 Thil Nihphung Pawm Ngai ti kan ngai thaho le dona he thu hi lalpanin kanin pulna tan kan lumang le theu don nia amasa in jopabunga chang ruk thu hi lo ngai thla ila turna hi vaivuta ta lo chuak ani lova buaina po hi leya tanga lo to chuak ani hek lo lalpana thu malsom ro se amen helai thu hi bible thuwa chuanin thupoimo tak mai nia zir tham po hi nia helai tang hin pathian thu kan zir ho don ani Daniel kha ni tin voi thum ma tong trai ji a dil na request dil na hrim po lal ne na lo chon ti lo turani an ti chungin pathian he na tong trai in dil na rang a khen zel thowa chuwang chuan Daniel chu engangin tong trai tai ma sela sake bak nei pu ka an pai thawani Josepha po pathian tanarin omin rin takin anun amanga pathian tanarin ngai narin ring mayani ma se harsat na ato lo pha chung lo lali suat thlen in lazara po athi lo pha chung lo lali suan thlena wangin athi lo pha chung lo ani ring tu te hian rin takalali so hnung kan zia wang hian harsat na kan to lo pha bik chung hau lova mi te ton ngai lo ang hi khawela hian ton tur hi a vak lovani mi ton nu kan tong fo thina ring tu ni wanga no viau te zuaw viau te po hi a ol lek thina ni asafa ke pen rapil lek chan po kha thil dang anilo pathian tri lo te hausak chaklu tu ka wang khanin a it sik a thik ta dewa lalpata narin man kha lo hle a akhiata wang ani bera ti sa thela hlok na le din mun tha be sei chunga lali so zui hi in chir a oldu a kan fim khur angai emani zopa suyang khan an chedong khovela harsat na buaina nat na mang an na thina a saring na khovela kan lo pianga mi tan lo ton to angin chung tong tur chuan kan lo piang miawani heng harsat na buaina nat na mang an na te hi leilunga sa pathian an chia lo dong to khovel ani awang ania tong vektur kan nia kan ton ta ka wanga mi ton lo ang tonga in ngai tele pathian dem lek te hi a theya chuwang chuan Thil Nihphung pa ngai thleng ve reng tur kha alo thleng ani mai thina chung chu kan pom thiam hi apuimo ani he Thil Nihphung pom hi azira zir the ni a apom thiam apiang te anvan in an hadam thina pathian ro rel na hianin engma ti thei kan nei ve miau lo wang hian aro rel na anga in nga kan thiama kan pom thiama kan don son thiam hian keima ni kan lo hadam mai thina ni chumi pom thiam lo piang te chu antal ha thina anin ti hri thin ani chuwangin tukina hianin cholkar thar bul kan tran don chauna in kan spiritual lesson poimo ber laia chu harsat na te buaina te hi leilunga tangar nim angaron to chuak ani lova buai turin kan lo piang ani jok tia jopana suyang hianin chu boina harsat na mang anna pathian an chia wanga towa kan lo pianga kan tong ve mai ani chuwang chuan heng te hi Thil Nihphung thleng ve thin mi te poina anton kan ton ve ani ti ria ila pathian le aro rel na in nga kan zira kan pom thiam chuan harsat na kiang chuang lo ma sela kema ni lam hi kan lo hadam thina Krista hian kan lo chol thin alo ni chutiak anga Krista chol tur chuan aro rel na a kanin nga thiam apoimo ani lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa chungnung bermin mangai tu
cholkar thardam te in min hruai thleng le kan lo me tukina hian lalpa spiritual lesson number som le pariat na thil Nihphung pom thiam zirangai ani ti in khowela thil thleng chan chin te thil Nihphung te kanan en thuaka he minit nga chung leka kan zirlai mang hian nang min polzi la lalpa Vawiin kan nun kong min hruai le la hiro rel na a in na thiam thei turin min tran puyang che kan lalpa isu mingin kan di le amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam le vek wale